Suang samori nang dihapuna raden dong kasautan namin. Ala dong sahat do orang-orang ni paturun namin mananang guru namin marka menurut antara kita juga seluruhna. Suang samori dihita nomor dong tubuh aritona asa dong mahita seluruhna. Suang samori manang dihapuna hura-hura namin tak kubolo asa anak saururan mahita raden hura-hura. Suang samori tulang namin naik baho. Kona tulang toro-toro, kona nyari si murian, tulang rodo nami siahan, hura-hura nama hamaran di kultum, hura-hura naposo, situmoran siahan, sloping, manula. Suang samoni, agak periban nami nama ngalapur nagao dopur tak kupolo. Suang
waktu sih. Mau lihat deh. Ipe manggoro neng rumah kami neng marmeme lain nami foto nami doh bere nami asabe kamu tertujuh lo manasida. Jadi di kita saluna orang ni hula-hula terlumobi nang dihamuna hula-hula nami suang somoni nangak kara jendo masauta terlumobi nang udangan nam saluna daza nami tumpe langsung kita marmeme nasida urat pula mangalia pidoro haku mamereng tiki ate terlangsung mah kita berhubungan marmeme langsung ate. Jadi be yang memang pada nami, yang pro nami, yang mana beme, lain nami, ibu nami, doh maupun nami, baik dan ma, godang nah hobat